riding ke Air Biru Pali. Kita berangkat jam 6:30. Suasana hujan rintik, titik kumpul awal di Bank Mandiri. Jam 7.40 kita berangkat Simpang Obor, Indralaya. Titik kumpul pertama kampus Unsri jam 9.15. Isi BBM di SPBU. Simpang Lembak. OTW Pali, jalanan mulus. Titik kumpul Polsek Tanah Abang Pali. 10.40 sampai Air Biru Pali. Mandi guys, di sini 1 jam. Jam 1 kita on the way makan siang. Makan siang di rumah mertua Bro Sandi. Jam 14.15 kita pulang ke Palembang. 15.30 keluar Simpang Lembak. 17,3 masuk Palembang.